Makala may damang bro. Disandro do kami hula-hula muna si majuta na siya no narunggu. Takas songon nani dok ni na tua-tua. Asa dia malak-lak na, dia mau nok na, dia mahata na, dia manindok na, takas mahamu merbawa amang bro. Mau lihat tema tulang di hata suku munai nading gamai tutu. Ia si takas na di suku-suku muna raja nami tulang. Ia di ari nak salpui marujung ngulu ma apara namyo di siala na marujung ngului tulang di bagasan umpason romahani mengguguk kamuna ima tulang na patu begihon tuhamuna hula-hula nami doot raja nami na adong dibius ni Panjaitano na patuaton tama ama namyon anom tu paradianan persatokinay jala pasidungon nami dosongon ruh ni adatay tulang si habat ako ni na mabayar adat tuhamuna hula-hula nami terlumubi suak songoni nang turaja nami bius ni ait nauli sa daon dohot tusa luhuna aka naliak nalulu ido sialana ido bubuana tulang tuhamuna hula-hula nami mau lihat di mah jiwa bangunan no mata kasumi di hami napa tutumu habe ima abang buru nami nauk tapadu-padu di bagasan sadarion napa nemu mantong di nalaho menggarara tamu tu lihat nalolo turaja nang tu hula-hula muna saluhuna sayang dia batong di budian ni amang buru namion siolo gabe siolo mamora hamu saluhuna pepara ni amang buru nami sayang dia malam ditampai itu hati hamu bisu dot aka habis taran nasihat Tuhani si bang idota di bagasa sadarion di budian ni amang buru namion sayang dia matong ditampai hamu hagabion di tubuh ni rokap dia kana suharda botol rokap dia kapar sekolah ditampai maka bisu dia kabar pangkat saya dia potong lam tabang kapangkat na songani majo sidohon nami sian hami tulang muna si majutak otik dona nami di ima di leku si rapai leh ho nama ama
di tongah-tongah di keluarga un ebes tabatu ma periko ni kenawang mo lebataro nomor 2 luhu mahita di barorot betul lah. ditabay gunanya ajuda palang pasahat don si bata Datu manang dihita sa loob. Dia menenakkan nami mengatakan sedikit di sisi Raja Panisi nami jalong di perubahan nami sangat dia rumah ngula di bertuan di lain nami yupu mulai turun nami di Tuhan sudah sinakak merahmanai saya di petulis Tuhan menabai dan kepala gajang bedo rokku takas do kuat terhok kami nak kini di jujur ngulu nilaiku baru muri berna 50 tahun perpenok pari berna 20 tahun halak mulai tema di Tuhan di Tuhan asal di pudian nilaiku sampai bersatu atau Tuhan songer konyatan atau Tuhan dia di umur gajang di bondar sudah mah yang kena misi gajang umur jala sitorok penopar Lima tutu sama di pasar tuata mulai seperdaging ini dan mata gugu tangyang mata gugu sa sudah pinasit tadi pun dia lakon di pasar tuat Tuhan mana saluna di mana jauh rokok tu lekku di sana lekku leh nah saya bedi naruh itu semua naruh terkini kelas itu aku sangat terharu lah setiap video nak kena tu nama rajan penguran nama anda tu nama meluntuk petari lu memang silu bion kalau dia betul dilekku di sana posok aku sundar kono saya runang tak kamurak maramu nama tu lekku bepung saya video gak mesti dah nak kutu hamu dah manga hamu dah beta nah orang geleng menai naket tepudai sangat yakin doa delai gacang mamur lekku lauk ka mga jari-jari no nakagalektong so nang ito kagedura aku tu manang upu dia upu man si taruli di kuma di budan ni lekong akan nauli ma tabarya ya rongatan ni tu na takot tapak karo tu sama rimitahi guguna mangakar at biglang manibung rak tu to odo budal lingulu ni perdagi ngono lecani di berasakku dan ano setungan kakang gitu pasal ni so dia pun tak patut pahami si bebenam ya latuk kamu mai ada leda senang gue kecang dorongku ala sesona perasakku gebeilu do narusena di sana menjatakku tu lekku tu dokku mana suri matu nama doi hamida lekku dah dia itu berek tu so nak patkiyo itu dah suatu patukiyo balu tuki matang yang mo boleh sonado aku calo besar ni Tuhan ni ngamar umur itu orang pelalu tahu sarupa bau punami rolak kau cumuk besar ada 22 melatih di Tuhan mulai dari kamar situ tu ramai mereka tu ala di kamar ngeraki posraku dan ngarungnya suatu patu pada batang menang nabi begitu posraku itu dah serumah itu arong ko kami bertalak tulangmu ala aman na tinggal di hutan babay non itar perserani rak ka tulangmu ala di fokus rak ka mereka berkuin na sorotusor ala tangyang masatangang kita na berena pesorakku di orang tangi omma hatanya kena marlung ngero atu disidukon baru jumulun nilayong ngagu dak kapas-pas pasato do baruku do na tinggal di hutan oh bere, padahal hotu, mului dah gamang itu ho, sangat gamang. Dan nabela hotu langga, aku di mana kotu ho. Kau di sisi mana tu sih aku. Boru minum, alai nak minum pu. Boru marju, unak pajujiku. Ido modal. Roa mas pature mam. Ona pature mamu. Termasuk dotopu. Nah, jadi songani piatakku. Asa sa manaw di sa manang ngato na anak nami asa merjula ne rosib batu binat tu tahu pasuga be paso horas nak pasap tami to mana
apo muna ay may martungan ito. Betul. Kapag yung tanauli na rin ka parton na lektu, upo ba yun? Arong gumatu pahami ulos, gudang nga 10. Marasongan dia pay, asa maju siya na daw makirat siya na jono. Dia anak tubuh di bawah tubuh nang taban na penasaan na to hamu. Tarlungan di barek kuna dua, marturu joy siya na sumanguli. Marturu, itu, barek kuna dua. Tulak petau, siapa surakku? Kemudian ni lekon, apa badion? Atau rorokak mana badion dah? Dah. Oh, udah tulang ni. Dari itu tersinggung pe, sudah terlanjur. Tulak kawan baru, hatak ke sama ni, bah. Posoraku masih jok kita. Jadi sama ni macam hatak ko sa isul masa tu walena. Nunggu masa tamia hata nauli hata nari ketua merah konami. Sa mai to suri horas sarga biar. Mono ulos atur hukuman non persana. Malate. Di balas station. Kami dalam nami san nata surati yoko sonon. Pasa masaluh na tu Jehovah masalakam do holso neroham. Aibana do pertingganamu. Sosonima nang diakang do di anak kon nami saluna. Tangadong bepola setangi conota mangasi sol-solata. Tapasa masudi tutuhani omana terbaik dia bangun di orang tua tahun. Inamana terbaik di bagas tikion. Kalani maju mahita do pikiran na positif. Tapasa ma dirita tapasa malakata tutuhani. Pasaiba oras mana kami ang dimuna butima. Betul. Itu kuasiat. Sistem ada siluhun na sistem untuk kata sudah terpikir. Iso itu pasatun nami masa video anda itu dah pasuruhan nami sendiri kena gitu. Tanya masih tanya kita. Terap bertanya kita tuduhan ini. Aku sangat percaya. Sangat percaya di Tuhan ini. Saudara kena gitu itu. Yang gue bahasa nguruk terjalan. Kalau tinari ngotot sudah hinacik, mungkin tak saya sadari. Itu ku, sepi juga membantu modal itu dah, membantu membantu sudah kawan kau. Mola maka tahu itu. Itu tuk sekeba begitu kata dah. Setungan hari itu ku, baru orang dirham. Orang gua hamil tom dia dulu, kata hamil tom kuda. Jadi si serba tu pada hamil, dia ti tom dah dulu nada. Jadi lasmaran itu ku, semua dia pion plus sampai 2 mah. Asal setiap batu mah perliguan di seworok. Puasa tamu plus sampai 2 Tuhan taman parotok kamu selalu nada itu ada. Asal horas mau nak gawe hamil, horas mah hamil nak gawe hamil. Bagaimana?
hula-hula namin. Sonari ala jabar mangihon do raja namin. Jadi sonari turo behani lau pasahaton juhud tuha muna hula-hula namin dohot pisonatajong doho pasitu tuk kalat kamu ma raja namin. Wah, siap tidak? Ma, haber sepeda ulang kau gaya na tadi. Besok ni ma, kamu na amak permusik. Ala nenggor hamahami, lao pasahaton jabar ni hula-hula nami, dohot piso tu hula-hula nami. Baik dah mama, dah hobat tu sih.